nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. ni inkuru irimo kugenda ivugwa hirya no hino irebana n'inama igiye kuba ya CHOGM. Mbere y'uko rero twinjira muri iyi nkuru, nagira ngo mbasuhuze mwese aho muherereye mukurikirana Ijwi Rishya TV, ngira ngo mbifurize kumererwa neza mwese aho muherereye mukurikirana Ijwi Rishya TV. Perezida Kagame rero yageze muri Samoa aho yitabiriye inama ya CHOGM. Perezida Kagame yageze muri Samoa aho yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Uyu muryango rero ugizwe n'ibihugu 56 nk'uko musanzwe mubizi byo ku migabane yose y'isi. Nibura 33 muri byo ni ibihugu bito birimo ibirwa 25 harimo n'iki kirwa cya Samoa. So rero abaturage b'uwo muryango muri 2023 babarirwaga muri miliyari 2.5. Ubwo Perezida Kagame yageraga mu murwa mukuru wa Samoa rero aho bita Apia, nagira ngo mbabwire ko ari umurwa mukuru wa Samoa, ngo yakiriwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri ushinzwe serivisi za gasutamo n'amahoro wo bita Twala Tevaga Losefo Bonifacio. Nkuko mubizi rero Perezida Kagame asanzwe ari umuyobozi mukuru wa Commonwealth kuva muri Kamena 2022 ubwo u Rwanda rwakiraga CHOGM. Icyo gihe rero yasimbuye Boris Johnson wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuri uyu 22 Ukwakira 2024 yatangaje ko muri CHOGM u Rwanda ruzashyikiriza Samoa ubuyobozi bukuru bw'uyu muryango. Ibi bisobanuye ko Perezida Kagame ashyikiriza Minisitiri w'Intebe wa Samoa Fiame Naomi Mathafa ubuyobozi bukuru bwa Commonwealth, akazabumaraho imyaka igera kuri 2. Biteganyijwe kandi ko hatorwa umunyamabanga mukuru mushya wa Commonwealth usimbura Patricia Scotland wari usanzwe muri izi nshingano kuva muri Mata 2016. So CHOGM rero nyirizina iteganyijwe kuwa 25 Ukwakira 2024 aho yabanjirijwe n'izindi nama zishamikiyeho zirimo yihuza urubyiruko nihuza abagore. Kuri wa 24 Ukwakira harabaho rero y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Mu yandi makuru Beneri yashyize ku isoko impapuro mpeshamwenda za miliyari 20 guys. Guverinoma y'u Rwanda rero binyujije muri Banki Nkuru y'u Rwanda, Beneri yongeye gushyira ku isoko impapuro mpeshamwenda zifite agaciro ka miliyari 20 zizamara imyaka 7. Kwitabira rero ngo kugura izo mpapuro mpeshamwenda ngo byatangiye kuri uyu 21 Ukwakira ngo bikazarangira ku 23 Ukwakira 2024. Ntekereza ko ari n'uyu munsi ubwo birarangira uyu munsi. So impapuro rero ngo mpeshamwenda ngo ni uburyo ngo leta zishyiraho zikoresha ngo mu gushaka amafaranga kugira ngo yifashishwe mu bikorwa by'iterambere by'igihugu. Bitewe n'amafaranga rero ngakenewe ngo leta igena agaciro k'impapuro mpeshamwenda zikorwa zigashyirwa ku isoko, zikaba zanafatwa nk'amahirwe y'iterambere ku bantu bafite amafaranga ngo bifuza kwizigamira ngo by'igihe kirekire. Ikindi rero navuga ngo mugomba kumenya ngo nuko iyo umuntu aguze impapuro mpeshamwenda ngo abagurije leta akajya ahabwa inyungu, akazasubizwa amafaranga yatanze agura izo mpapuro igihe zagenewe kirangiye. Ngo leta y'u Rwanda ngo yatangiye rero gahunda yo gushaka mikoro binyuze mu mpapuro mpeshamwenda muri 2008.
navuga rero yuko mu Rwanda abakunze kugura impapuro mpeshamwenda ari ibigo by'imari n'iby'ubwishingizi ndetse n'abantu ku giti cyabo nabo navuga ko batangiye kwitabirira isoko cyane cyane nyuma y'ubukangurambaga bukomeye bwakozwe hasobanurwa akamaro kazo bwatangiye muri 2014. Rero leta y'u Rwanda kandi yashyize imbaraga nyinshi mu gutanga amahirwe ku bafite impapuro mpeshamwenda kuko bashobora kuzifashisha nk'ingwate muri banki bakaba bahabwa inguzanyo zibateza imbere.